Добре дојде во студио за господинот Звонко Маковиќ. Вие сте историчар на уметност. Одржавте 3 предавања на Филозофскиот факултет за спомениците во поранешна Југославија од 45-та до 91 година. Во јавноста, во македонската јавност особено, сте познат по тоа што се спротиставивте на поставувањето на споменикот на мајка Тереза во Загреб, на македонскиот скулптор академикот Томе Серафимовски. Да. Што се случи, господине Маковиќ? Zapravo Tome Serafimovski, ja njega ne poznajem, nikada nisam niti čuo za njega. Znači nema ništa lično? Ne, ništa lično. Ja sam samo vidio njegov jedan manji spomenik, jednu bistu Ljudevitu Gaju koji je na misteriozan način došao u središte Zagreba. Ja sam reagirao, pisao sam protiv toga, međutim, bile su neke ovako igre, veze i u 2010. godine, kad su bili predsjednički izbori u Hrvatskoj, kada su se od brojnih kandidata ostala dvojica, predsjednik Josipović, dakle aktualni hrvatski predsjednik, i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Milan Bandić je mislio postignuti efekt da bi podigao spomenik majci Terezi. On je naručio od Serafimovskoga da napravi taj spomenik. Dakle, to je isti onaj koji stoji pred kućom majke Tereze ovdje u Skoplju. I on je odljeven ne u Zagrebu, nego u jednoj beogradskoj ljevaonici. Po Jeremić može biti? Ne znam, može biti. I onda je potajno došao u Zagreb i to je bio dogovor sa Katoličkom crkvom da se postavi na jednom mjestu u prostoru. Ja sam slučajno saznao za to. To je sve u tajnosti se igralo pred Božić, pred izbore i gradonačelnik je mislio postići efekt. Kakav efekt? Efekt da zadivi građane. On je mislio da će katolici pasti na majku Terezu. Međutim, on je podcijenio vjernike. Vjernici znaju ko je majka Tereza i štuju majku Terezu, ali su ostali zgranuti kad su vidjeli kasnije u novinama. Na sreću nikad nije to postavljeno na mjesto. Ja sam bio tada aktivan u politici, bio sam u skupštini, predsjednik jednog odbora i zastupnik i postavio javno pitanje gradonačelniku. On je ostao zgranut jer je to mislio da je to potajno. Koje praćenje? Pitanje je bilo kako je mogao podići spomenik za čije novce, ko je platio 300.000 kuna, to je veliki novac. Prevedeno vo eura, koliko je to? To je neki 40.000 valjda eura. Dobro. Da. 45.000 eura. To je naš novac, javni novac. Kako je mogao, a da nije bio natječaj, kako je mogao naći lokaciju za taj spomenik, a da nije konzultirala se struka i građani i porezni obveznici. I on je meni odmah replicirao i govorio o značenju majke Tereze, ličnosti. Ja sam rekao, majka Tereze kao ličnost je neosporno, sasvim sigurno važna, ali Serafimovski je problem. Ne dozvoljavamo da dođe jedan takav loš spomenik u grad Zagreb, jer to narušava. A što je loše u spomeniku? Loše je u spomeniku, kao i ovom ovdje kod vas, naprosto da je to jedan zakašnjeli, retardirani akademizam koji je na svakoj razini loš. Dakle, ne možete raditi spomenik majci Terezi danas načinom kao što se to radilo u 19. vijeku. Kako treba da izgleda vo 21. vijek spomenik? U 21. vijek, pa evo ja bih naveo primjere u Berlinu, na primjer, spomenik ubijenim Židovima u Europi. Na Eisenmana, jedan veliki američki arhitekt koji je napravio čitav taj kompleks. Ili kompleks koji ide drugačije, isto u Berlinu, muzej terora koji na neki način ima i spomeničke karakteristike. Više se ne grade figure, više se ne grade figura koja treba nekoga predstavljati, a da mi ne znamo kako taj neko je izgledao i sa kriterijima koji su kriteriji retardirani i neprimjereni suvremenom dobu. Prema tome, majka Tereza i Serafimovski. Dakle, majka Tereza je danas ostala u Zagrebu. U međuvremenu i je, kako se zove, Ljudevit Gaj
vrlo važan za hrvatsko 19. stoljeće, dakle čovjek koji nam je jezik modernizirao i u nacionalnoj historiji važan, maknut sa tog mjesta i sad je postavljen po strane na jedan zid, dakle gotovo se više ne vidi. Očistili smo se tog balasta. Dobro, господин Томе Серафимовски, академикот Серафимовски е прилично значаен и почитуван не само во Македонија, туку и во регионот. Но... Pa nije, ja mislim izvan, ja dobro poznajem Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, naravno svoju zemlju, ali on nije poznat. Mi ga nismo znali i kada se postavilo pitanje tko je Tome Serafimovski, nitko nije znao. On je, istina, imao neke igre sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, što više imao je čak jednu izložbu koja je prošla bez ikakvog odjeka, ali ostao je nezamjećen. Recimo, meni osobno, i sada prije 2 dana sam ga u muzeju vidio, kipar koji je izuzetno drag kipar je Petar Hadžiboškov, makedonski kipar. Iz 60. godina sam vidio opet njegove skulpture. Prema tome, to je kiparstvo, recimo, makedonsko koje mene zanima. Dobro. Кажете ми, го видовте Скопје 2014, дури говоревте на филозофскиот факултет и на оваа тема имаше прилично прашања. Кој вашиот впечаток? Критичарите говорат велат дека има во Скопје премногу споменици на метар квадратен, дека не може воопшто луѓето да одат заради спомениците. Ja sam prije svega prije 2 godine pisao o projektu, kada se počelo išao sam taj projekt u finaliziranje, kada je već postavljen Aleksandar, se smije reći Aleksandar Veliki, ili heroj na konju. Dakle, kada je to kada je to postavljeno, ja sam pisao, tad sam imao u jednom tjedniku kolumnu i o tome sam pisao. I naime, smatrao sam da je to suludo ići praviti spomenik nečemu što i dati značenje Aleksandru Makedonskom kao centralnoj figuri makedonske historije, jer smatram da on nema nikakve veze sa makedonskom. Ja smatram da su Makedonci moja braća slavenska, a ne Grci. Ne sme antički Sloveni. Ne, ja nikad to nisam tako gledao. Drugim riječima, ja Makedoniju držim kao svoj bliski narod, slavensku, imamo istu osnovu i to je isto kao kad bismo mi u Hrvati recimo Dioklecijanu postavljali ne znam kakve spomenike, mi ga rimskog cara slavimo, međutim koji nam je ostavio svoju palaču, ali to nije nešto iz čega smo mi proizašli. No, u svakom slučaju, ta, rekao bih, vrlo drastično histerija koja u Skopju vlada, da se javni prostori za javnim novcem, dakle vaš novac i svih građana Skopja troši u enormnim količinama za nešto što nagrđuje grad. Svi ti, ja sam ih sada obišao, znao sam ih, imam dokumentaciju, puno sam čitao, o tome se pisalo, imate sjajnu kritiku, sjajne teoretičare koji su se tim problemom bavili, od kojih sam ja mnogo toga naučio. I bilo mi je čudno da se ipak to sve skupa provodi. Drugim riječima, ovo uopće više se ne tiče estetike. Estetika je irelevantna. Etika je važna. Etika, a ne estetika. Estetika to je vrlo jasno, to je kič. To ne pripada kategoriji dobrog ukusa, ali je etika i politička volja. Ono što mi se čini opasnim u čitavoj toj priči da se konstruira jedna istorija koja je lažna, koja šteti suvremenoj Makedoniji kao evropskoj zemlji i koja u krajnjem slučaju ide protiv naroda, jer narod plaća to što neko radi po gradu brojne spomenike. Ono što je čitavoj priči dovodi do apsurda, to je velika količina. Vi ne možete, mi recimo u Zagrebu
imamo točno određene lokacije gdje se može postaviti spomenik. Koliko ima vo Zagreb, vo centar od, na primjer, spomenici? Nema puno, ne može doći pregusto. I jedan od razloga je zašto Serafimovski nije mogao doći, jer je bio u neposrednoj blizini jednog drugog postojećeg spomenika. Prema tome, odbili smo ga kao loša kvaliteta i drugo, on ne može doći u neposrednu blizinu jednog drugog već postojećeg. Jer zagušiti javni prostor. Javni prostor je nešto što pripada svima nama. Ne na vlasti. A ne na vlasti. Vlastu nema. Što? Prema tome, mi ne možemo, ako vi stavite 3 konjanika na jedan isti trg, Goce Delčev i onaj... No ne imamo bogata istorija, gospodine Majković, vi može bi nemate. Pa mi nemamo takvu historiju, ali ja mislim da je ovo historija na nivou trivialnih filmova i stripova. Da to nije, ja sam, koliko se sjećam, makedonske historije malo drugačije pamtim. Dobro. I Goce Delčeva i sve ove velike značajne ljude za makedonsku historiju, ja ih nisam zamišljao da su baš na konju oni bili. Dakle, ako imate ispred parlamenta konja, ako imate ispred, s druge strane, jednog konjanika, ne znam kako se ti likovi svi zovu, ovdje imate Aleksandra, ovdje imate ovoga Goce Delčeva i Nikola Karev. Nikola Kareva, da. Na svakom trgu nađete konje, to je nešto što je apsurd. Ja se naime bavim, zato sam i došao. Може би конјите се заради тоа што македонците били освојувачи, имаме триумфалната капија. Pa da, pa mislim da je to isto nešto, samo što triumfalna kapija nema apsolutno nikakve veze sa triumfalnim kapijama. Triumfalna kapija je pojam koje mi poznamo recimo iz Rima. Rim, iz carskog Rima, kad su gradili ove kapije. I to postoji strogo žanrovski određeno što ona treba biti, što ona znači, koja je funkcija toga. Da car prođe nakon što je u jednom ratu pobjedio. Dobro, сега еве коментарите кога добија, мислам, 4-то место, поминаа низ триумфалната капија. Da. Не е ли тоа добар повод да се изгради една капија? Pa sve može biti u jednoj ovako iracionalnoj priči, sve može biti moguće. Drugim rečima, ja sam sad pogledao tu triumfalnu kapiju, gledao sam i ove kako se zove, Prometeja, ondje je isto tako u neposrednoj blizini. Tu dolazi do ako vi radite triumfalnu kapiju, a uz triumfalnu kapiju vi ne možete staviti figure kakve ondje jesu. Vi ne možete staviti reljefe koji su u koliziji sa ovim figurama koje su ondje postavljene. I konačno proporcija je tu važna. I na neposrednoj blizini imate ovaj kompleks oko ovoga, kako se zove, Prometeja. Što znači oni brojni stupovi? Brojnošću stupova vi anulirate vrijednost pojedinog stupa, njegova značenja, njegove funkcije. Vi ne trebate 10 stupova ako imate 2 stupa koja će održati gredu, a vi stavite 10. To je nešto što, dakle, A, ne poznajete statiku, B, ne poznajete funkciju stupa i C, stvarate hipertrofijom kič. I to na svakom koraku. Околу квалитетот на спомениците ме интересира. Многу од спомениците се направени од бронза, од мермер, например, и имаше и околу тоа критики дека не се квалитетно направени. Ima, ja sam gledao, to je Justinijan i Samojlo, to je dakle mramorne, recimo kao najistaknutije mramorne statue. I pokušao sam dovesti Justinijana, Samojla i Aleksandra u neku vezu. Naime, tražio sam program. Ali programa tu nema, jer je to radio netko tko očito pojma nema o makedonskoj historiji, dakle povijesti Makedonije, makedonskog naroda i kakve veze Justinijan, oprostite, ima sa Aleksandrom i Samojlom. Samojlo je važan na neki način za makedonsku historiju. Ali ja ne znam po čemu je Justinijan važan, osim to je slučajno rođen na ovom području koji je danas Makedonija. To dolazi do kolizije. Prema tome, vi morate imati program. Vi ne možete napraviti spomenike, a da nemate priču.
To je kao kad biste Crvenkapicu stavili, lik Crvenkapice, stavili u Snjeguljicu i 7 patuljaka. Došlo bi do jedne kolizije značajne, došlo bi do jednog košmara. Oficijalna to objasnuvanja na vlasta je deka imame bogata istorija, deka ovaj kolevkata na civilizacijite. Na civilizacijata. Ja mislim da je recimo, i važno je da se pokaže važna je Teba, važan je Sparta je važna, Atena je važna, Kreta je važna, Makedonija je važna. Pa da li mi idemo u to razdoblje kada je Grčka bila nešto sasvim drugačije prije nekoliko hiljada godina, da li se mi vraćamo u Homerovo vrijeme ili da li se vraćamo u 21. vijek? Ja Makedoniju gledam kao evropsku zemlju. Okolo 21. vek velite, imame i Gali, gi vidovte sigurno na Vardar. Upravo sam danas išao snimati ovu Galiju. Ima nešto što je krajnje bizarno. Galija, recimo, mi smo je dugo imali u Istri, ostale nakon ranih 60. godina su snimali neki film, Dugi brodovi o vikinzima, pa je to bilo kao kuriozitet, dio scenografije. Ali Galije su, od drveta, to su brodovi koji su bili na moru. Vardar je rijeka vrlo malena, recimo meni je blizak Dunav, gdje sam odrastao negdje u tom području Drave Dunava. I na Dunavu nema Galija. Dobro. Vardar je mnogo manja rijeka od Dunava. Staviti Galiju ovdje, to je kao, ne znam, po istim kriterijima je bilo moguće napraviti raketu, recimo. Zašto ne raketa? Raketa je meni možda zanimljivija. No nacionalistite v Makedoniji bila deka Solun je naš i spored toga ni pripadja i moreta. Pa može bi se napraveni vo nekakav slučaj, rezerven slučaj. Ali mislim, ovo mi vrlo dobro znamo koje Galije imao. Da li u Solunu su bile Galije? U koje vrijeme? Pa dobro se mešat u tome je stvar što se ovdje miješaju nacije, države, historija, dakle stoljeća, vjekovi. Ovdje iz 21. vijeka i 500 godina prije Krista su savremenici. To je ono što dolazi do jedne šizofrene situacije. Što je ovo primjer krajnje šizofrene politike, krajnje šizofrene stvarnosti. Ja se bojim Makedona. Za idninata. Što velite za idnina na Makedonija so zgradi? Vo barok, na primjer. Pa to me je začudilo. Te zgradi. Znamo vrlo dobro, ja se sjećam Skoplja 63, dakle sjećam se tog potresa, tog ljeta, tog tragičnog dana. Ja sam bio nedaleko 1000 kilometara od Skoplja, ali smo svi suosjećali, bili smo Jugoslavija, ista zemlja. I znam što se dogodilo. I znam da je Kenzo Tange najveći svjetski arhitekt, da je napravio nešto što je bila dobra baza za jedno Skoplje kraja 20. vijeka. Dakle, izgrađeno je Skoplje u odličnom modernizmu, duhu modernizma, kasnog modernizma, koji je autentičan stil kasnog 20. vijeka. Maskirati sada modernizam sa kulisama, to je nešto što isto pokazuje podvojenost. Dakle, podvojena ja to gledam kao primjer šizofrenije. To se može, pretpostavljamo da bi neki psihijatri to mogli puno bolje objasniti nego ja. Ali vi ne možete staviti baroknu oplatu na nešto što je modernističko. Ili danas graditi teatar ili neku arheološki muzej, stavljati fasadu koja ne odgovara današnjem duhu vremena. Kao što je Galija. Galija je originalne Galije na morima, a ne u Vardaru ili Moravi ili Dravi ili Savi. Mi smo imali brodove, a ne Galije. Ovo je drveni, a ovo je betonsko. Ove Galije su betonske. Prema tome, tu se vidi koliko je u srži, u materiji i u fake, lažno. Koliko je imitacija, koliko se podmeća. Tako isto i u formi. Ovdje u materiji laž, forma laž. Vi ne možete armirano-betonske graditi kapitele.
ili betonske kapitele. Kapitel je klesani, a ovi su svi kapiteli izgrađeni od nečega što je beton, nečega što je buka. To je na elementarnoj razini, dakle, materijala se ide u... Пред малку рековте дека имаме одлични во Македонија теоретичари на уметност. Сјајни, да. Да. Ме интересира друго. Во Македонија ретки се тие архитекти и генерално интелектуалната елита да говори вака, онака како што говорите вие за Скопје 2014. Имате ли објаснување зашто интелектуалците... Да се разумиемо, ја сам сада у Скопје, мени јако драго и Македонија мени јако драга земја. Зашто молчат интелектуалците? Меđutim, ја тако говорим и о Хрватској, исто тако. Истим критичким набојем. Но ве прашам за македонските интелектуалци. Ja se čudim da postoje, kažem, moji kolege, historičari umjetnosti, novinari, sociolozi, kritičari, čitao sam ih od novina do knjiga i to je na teoretskoj razini savršeno potkovano i dobro. No ne izliguvat vo javnost. Međutim, u javnosti me čudi da to nema odjeka. I onaj ko bi trebao to čuti, a to je vlast, da to ne uvažava. Mene čudi, na primjer, makedonski umjetnici. Ja sam bio sada prije 2 dana u Muzeju savremene umjetnosti i uglavnom nisam baš našao baš mlađe umjetnike. Ovi umjetnici koji su autori ovih spomenika po gradu, htio bih reći ne samo ovih Goce Delčev, Aleksandar i Samuilo, nego i ove anonimni građani koji su iz 2006-2007. godine postavljeni. To je isto znak užasne kvalitete. To su radili ljudi koji ne znaju zanat, koji ne znaju kiparstvo i to je ono što mene brine, da umjetnici idu protiv nešto što bi trebalo biti u njihovom interesu. Da bi oni se trebali zalagati za druge kriterije. Autorica Valentina Stefanovska, onda koja je tu radila dosta, pa onda kipar neki koji je radio Goceta Delčeva ili onog drugog lika. Uglavnom to su ljudi koji danas su, koliko pretpostavljam, negdje 40 i 50 godina, dakle u najboljoj snazi. Međutim, oni kao sa ovakvim svojim dijelima apsolutno su irelevantni za ovo vrijeme i za ovaj prostor. Gledam Makedoniju dakako kao evropsku zemlju, kao evropsku kulturu. Но тие земаат скоро пола милион евра, например, има земено Valentina Stefanovska. Da, to sam čuo. Prema tome, tu se radi isključivo o manipuliranju građanima i građanskim novcem i isisavanja novca javnog dobra, dakle iz nešto što je dio vašeg budžeta, vašega općeg dobra, što od poreza i različitih sredstava se pune, i umjesto da se ide u jače upravljanje cesta, trotoara, može bi bolnica, škola. Može bi, to je najvažnije. To je nešto što bi trebalo, čim bi se trebali baviti. Ima još, recimo, ako mi dozvolite nešto što isto baš ne ide u prilog. Ja sam bio u Muzeju suvremene umjetnosti i vraćao sam se iz muzeja dolje, dakle prema ovoj staroj čaršiji, prolazio sam jednim prolazom gdje je smeće. Ima ogromne količine smeća po ulicama. Trotoar je loše kvalitete. Prema tome, to je nešto što se treba, dakle, da grad bude čist. Sad ću se ja pozvati na Bogdana Bogdanovića kad je bio gradonačelnik u Beogradu prije 40 godina, koji je metlom čistio grad, ali je napravio mnogo toga. Знаете ли кој чистеше во Скопје? Шведскиот амбасадор, го паметиме мене. Да, odlično. Pa Švedska je meni draža socijalistička zemlja, odnosno zemlja kraljevina koja ima taj socijalne aspekte vrlo razvijane. Da. Dobro, vi vas благодарам što biste gostin vo studiju. Hvala vam na pozivu, meni je izuzetno drago što sam mogao biti vaš gost u ovoj lijepoj emisiji i što sam mogao nešto reći o gradu koji jako volim, o sredini koju jako volim
i brine me zapravo sve skupa što se događa, jer mislim da Makedonci to ne zaslužuju. I mentalno to zdravlje da. na Makedonci. Dobar.